Anyalaki din! Oh, ingati mo ko lang pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, pagpigsa. Jibusina ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam. Ay, di mo magkatawan yung motor ko, paray. Ayan ti motor mo. Ada, aja balay may paray. Apa nga di mo usarangay. Madingarog nga gandar, paray. Kaano mo lagi natang dajing ay? Second hand mo ngamin, paray. Nagano ti terdina. Mga nakangaminan iti barbaro mo ta pare. Kasla iti motor ka. Siya man ti mang pabusina, paray. Dahil iti busina na Sa gidam labasit. Okay ka. Di mo italtal mo unay. Datan. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Oh. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang, paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Sino day ta ka aruba tayo? Tay ngay, itay pay amang mga kuday jay abusina mare. Marurudak, sapay nagpiksa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na, talagamot apuro na lalastog dagiti agmut motor dito lugar tayo. Katno pa saray mariingak ititang nga tirabi Gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang road mare. Linapdak nila kay ko amangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimat lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man dito'y kusina. Joy! Atay nanang. Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan ani tatang? Ibagaman kan kwa na nga isardeng na apaandaran day ta motor. Tanay, maringgura nga. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Inak ibaga ka ni nanang. Ay, addamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma, ama imas ko timangan. No addaray ta motor mo, aso manoble di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kay? Jak nga ron makapangan. Saan ka nga gungit, tanay? Agpugso na tayo, na pwede tangiwat mo. No kasta nga gungit ka. Nangag mo? Saan lalo manabas? Angam nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hay! No awan maaramid mo, mapankag motor ije adayaw. Ni parik are din day ta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may, bakit? Ni kumparem ariden? Ay, kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayo nga orayin ni tatang amangan? Saan tayo mat nga mo no sa di naman ang tinapanan na? Timanaw manan, tapno mapan na ipasikat jay motor na akabarbaro. Isulang ka no ti addaan kas jay ang motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kasta una yung ti panang ipasikat na. Imbes ko maamapan ag trabaho, saan taday ta agpaspasyar tar aramiden na. Kunak man numapan ka agsakdo. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo asay kanhan ti tartari maanam. Agmalmalam ka manan ditan. Naperdi nga raw, iso anas ka na tarimaanag. Kat, asino nga raw di mapan agsakdo. Saan pa'y anapakandagi di tarakan ababoy? Umanong igda. Inakto pa ka nay.
Adda kat tinapanunot ko. Anasaya at solusyon day ta problema am lakay. Ha? Solusyon ko na bakit? Nagmayatay, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang. Tamapan ko alaan day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay Nung ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon? Agkaramayat. Nalaing kay, ngagpanunot iti solusyon ni bakit ka? Oh, adoy. Ipakitak ti aramiden ta. Kastoy niyo. Ne. Pay ngay. Sinjam mo iti later na ito yung motor ko ba kay? Tap numalpasan tirigat mo, puuran tan. Ay, sana. Ida pa man na ito later mo. Sumgad na ito yung motor ko. Ida pa kunak na ito na eh. Madanagan ak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Ne, kanya pa kadanagam. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ni bakit kong baray. Ay, sus, madi ano po oran na? Ay, tangarod ko't paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta kanong aminin di sa sikaswag. Jak pa'y matulungan kanong kadagiti trabaho di balay may. Ay, kinudungdungom day dyan ang motor ak urekas jay asikan han. Ay, asikasum lata. Kanayon nagamin na maperde paray. Tasikan hand kit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manabila na. Nakaw. Isumod lagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Tamang ano singyan na nga agpaiso paray. Ha! Anya ti aramidem lakay. Adaya ti ipaparamid mo kanyak. Kunak, mapan ka gumatang iti asin. Anya aya pa lang ti pampanunutang. Pampanunutay. Awamay. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Wine, natarimaan ka. Maganda rin ba kay? Mala, ingka gumatangan iti asin. Wine, o sarek man dahi tam motor ka. Wan, darasam tapno mangan tayon. Agapantikan na Ay, pare! Apay! Hey, dahito man motor ko paray. Saan mga agapanteng? Pinumaya mo tiandar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agbusina. Ay, napigsa mo ta, tibusina na paray. Tengga mga rob. Teta tibusina na. Mapigsa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tinay paray. Ay, One more time man tibusina na pare. One more time. Nay. nay, madya talaga paray. Ay, sus man nagbabayin sa akin tibusina ti motor mo pare Bakala tibusina na to. Na Sa nuwakitan nga yung makaaway. Sa pa'y urahin ni bakit kung tiginatang ko nga say. Ay, kuha pare. Ituron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y madngarod. Nagnakala ko man. Agore ka pa kay. Ta istorya at tinapasamak. Denggang. O anya, istorya kabayatan nga aglut-luto Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa'y mo tandar na dita motor ko. Agbusina pa'y mo. Ang hindi nakagatang ako ni Tiasen. Idi agawid akaw. Agandar mo dita motor ko. Saan nga agapantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manahin dita yawawat mo ba kay? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumaak matan. Awan mat serbina kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Ang saan matlata matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamay, papanam aya, tainal daw ka nga awan dito'y balay. Di talaga nga. Apay ay Di ka la makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka, panaw. Ay, nagado ka nga minan na pangibabaw na amaw. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Dong ka. Na, kat apay anak ka helmet ka manan. Saan ka mat nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakay.
Ikanak man iti paggasolina. Kita man day ta. Siyak pa'y ti pagdawatam iti paggasolina. Ay, oo na yun. Uray 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Why? Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand a motor nila kay ko. Taapay, Mare. Kano'y sulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat na oray nila kay ko. Agkaradawat, iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maaddaan iti motor, mare. Ay talaga, gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot itumulong. Nila kay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dino lang ang ti papapanan na. Ay kat si putam amare. Amangan matno dumagdagas nila kay mo di ta biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, Mare. Siyak, mare. Pampanunutak nga ilako dita junk shop day ta motor nila kay ko. Puunay kamatan ta junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo mo. Joy, apay ang nagladaw ka nagawid. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ibagbagakan ni Tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni Tatang anak ka motor, ijay sentro. Ay naanak ko talaga akasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae, iti motor na. Anya? Wala nang, nakitak nga intulod na di babae, ijay video yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Wala nang, talaga nakitak. Nakitang tupay, dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan dayta huluhulugan a motor na ar-aramatan nan iti kalukwan. Ikamot ngamin, iti pagbayad na. Impawasin ko ti motor ko. So, adinak ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko, amaamuan kan ka. Abay manan. Anya dayta, Dayta nga. dayta nagsinan lipstick, di takwilyo ti badong. Ka-style na mo ta. Kano na bayag daytan? Kano si kapay tigim matang? Awan ti malagip ko, aginatang ko akasta badong. Nag-kicks ka niya. Hindi na kwilyoon kasla kayat nak mga adanugan ay. Kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka ba ilan? Amok asyak tumit lang ti masaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dahito ima. Ha? Anya manan ti basol ko. Agdamag ka pa'y lang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong ti nakakita na. Ijay sentro. Intulod mo ka no jay babae. Ijay video yan. Kwa. Bakit? Oh, makitam, lumablabaga kan, gaputapud no? Itak agulbod ka pa'y. Nanang, Tatang, ada tao. Ha? Pagurayang pa'y laang, tagsarsarita kami kini tatang mo. Ay, ang mga nudya kumpare. Di ang singsingam iti motor ni Tatang. Agur-uray ijarwar. Ay, kwa. Ninanang mo ti sumangaw. Sana siyak. Na, apay asyak, kat sikat agus usar di ta motor. Pero si kamot yak ululog. Tsak kayatin abayadan. Anya? Ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur-uray di ang singsingir ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da jay motor. Ay, kwa. Saan? Saan? Aping isubling mo bakit? Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arodan taggas-gastos amang hulhulog. Agar aramid ka kiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor? Apay nga magmagnakamatin paray. Awan motor ko. Tayo sublin di bakit? Ura yung motor ko paray. Imperkilam ni bakit ko. Awan matiyam mo ka. Basol ko. Awan mo ta talaga basol ta paray. Apay Akastoy dag ito yung misis ta paray. awan konsensya na. Ugaro da. Awan asida kadata ko namgi dia paray. Mga pasangay. Dungdung wag niya motor ko. Uray mo yung motor ko paray.
Uray no sikonan lang. Love ko na niya, paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ay, wala, paray. Ay. Mapana magtrabaho, paray. Sige, agsinatang ron dito yan. Katwa na, paray. Magnata na mapanagtrabaho. Una, tawang motor taan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Ay, nabsuga ka. Nagmayatan ti mangan. Naalsa man na karni. Baboy ko naman. Ay sus, di mo mat ako pa amin day tapagtugawan tagtugawak mo. Ay, anyang nga rod bakit? Nagadong mo ti pagtugawan dita. Dito yung nga ti kayat ko takod John, pagtugawan nakit den, ije nakatangtangken atugaw. Kaya dito ikang nga rod na. Anyaman nga tan ti kayat asidaan ni nanang inton rabi Ay, di ka nagdamag. Basta gumatang ka iti iga daw. Ado adalam. Tayo ti pangrabyan tayo. Asino jagin inaw? Ne, apay asakti kita. Ay, kunat no si ka. Ay, masadutak. Asino nga rin jagin inaw nga? Asino kumapay? Ni nanang mo Nanang, igado ti kayat yu asidaan tayo itaarabi nanang. Ay na, karni manan. Nauma akon iti karne. Tapno may imbagan dagita ado asakit yu Katno ko namot ti doktor ko asa anak unay amangan iti karne. Kano pagpapig sa ti karne? Ay, limagasot ti may sa akilo nga igado nanang. Iso nga iyawat yon di paggatang ko, tamapanak gumatang. 500! Ay nagnginan day ta si daan. Kano sa nga ribo dagijay daduma, nalakan ati 500. Kan may sa, manulaang matngay dayjay kada kayo, kat nagdakkel ti awaten nyo a pensyon nyo kada bulan. Uwan ang... Jay kwarta, tamapanak kun nanang. Iluto pa'y nilakay ko. Mabisinan kan tumanang. Nagatang tanday ta igado asidaan tayo bakit? Ado talaga ti dalam na. Dumagas tapay dita taag milk ti tapay lakay. Milk te. Napay dapat na bati akwarta. Wun, ado tinted ni nanang. Aya, ay kuna. Ay, jak kadakkelan ti milk ti nga order ay. Iso ti order ay. Uray sakmet kayat ko jay kadakkelan a milk tea. Imbagampay. Ay, panayon ng to ti asukar na. Ay sos, nagdakkelan day tatyan mo. Na? Naisam ka pa'y laang mat itinasami. Bayam ka de. Nakalukluk magkan. Naghilig ka amangan. Ay, nagsauman di 6 Kano agpada ta adakkel ti tiyan na. Frederick, itulod nakman, ijayan ni manang mo amarivek. Anya taramidin nyo jay? Kat mapanak mat umiliw No kaya't da kay ang makita, di iso dati umay diti balay nga umiliw. Si kay din ti mapapan iji balay da. Kan may sa, subdivision ija imakaran da. Narigat abiro kun di balay da. Naganak nga tan ni manang mo marivek. Damagag to ano, awagak. Kaano nga awagan? No adalod ko. Awang harot paglod ko. Mano ay day ta ibagbagam alod. Mabalay ng ti 500. Makasarita tayo to ni Manang Maribikon. Apay nagnginan. Day ta igado alot-lutwam 5 gasaut. Ita, day ta load mo manan 5 gasaut. Nangina amin ang magatang itan. Kasanungay lakay no agsarita dananang kan maribik. Kat umay agpasukon dito ni nanang. Saan to ang mapasamak dahi bakit? Awanin at ipagbiyagan tayo no awan ni nanang. Diyak nga ron ipalubos ang mapasamak dahi ta. Nakulit ka Sabalin ati agnumar iti pensyon na no ko. Rumbeng ada tati agnumar. Rumbang lang No adda dito balay ni Nanang.
Gatangan tati kaya't naagatangan. Tadakkel ti pensyon na. Ay, gayam lakay. Dumawat kan tuman iti pagtungit ko. Nangagmaw na nang. Saan ka na makontak ni Manang Maribik? Taapay, Ang mga sinukatan natin, number na, uno. Awan siguro signal. isu nga raw nga ibagbagakan ka, nga ipanak ijay. Rumwar kami kani bakit? Agbati kay dito'y balay. Sa dinaw ti papananyaw. Ay, di talaan. Ay, kwartayo man. Anya, awan ti kwartayaw. Amo yung awan trabaho. Mano, jaintad ko pag-load mo itay. Angam saan mo't ang makasarita ni Manang mo Marivek. Ay, mangtad kay ki din. Adama mauawat yung apensyon nyo. Sa nga ribo lati daw dawata. Ay na, adan pagtungit ka lakay. Ay, no mga baka ikan na ka. Siyempre mo na, Ang sakbay ama pang kamakitong it. Mapantabay man ag milk tea. mabisin ka manan. Kano kalkalpas mo ang nag-hamburger. Kaya't kung orti ag milk tea. Ay na, ad-adda alumukmag ka, nukasta ka laang. Nag-order ka ni milk tea ta. Nakadakal lang kanya ka. Nalpasan, nag-order ako. Manang Maribek. Ah, Adda kayo gayang nga agasawa dito eh. Ay, uwan manang. eh, Kat, kumusta nga ni Nanang? Ipashare yung ijabalay. Di na nga rin kaya timapan ang jibalayaw. Apay nga'y adi na kayat? Agad ure pilitan may. Saan ka de, honey? pudno day ta. Kasladda kabutang na ijabalayo. Ne, anya nga'y tikabutang na ijabalay me. Ay, manang. Dapat ditarakin nyo ang nagdadakil nga asaw. Ay kat adda pay naganak pay nga rod, Jemaisa. Ay, iso ti kabutang na. Kabutang na makagat iti aso manang. Kat no nagsisingpat dagiti tarakan mi nga aso, imported dagijay. Iso asaan da nga agkagat. Ay napanag ko na, kabutang na ti ampas manang. Ampas! Awan ampas dagiti tarakan me. Kan apay ko maakabutang ni Nanang ti ampas. No ngay, kagatan da ni nanang. Sensitive ni nanang. Ay, ipasigurado kada kayo nga awan ampas dagiti taraken mi nga aso. Ha? Amangan no da kayo, ti ad ampas dagiti taraken nyo. Ay, uray siya, kagurak ti ampas. Ay, sipsipen da ti adu adara, parasite dagijay. Inka nga min ipasyar ni nanang mo ijay ayandama ng Marivek. Saan nga rin mabalain? Uray apagbiit lang. Ma, no nga inted ni nanang tilibrita ka ni Manang Maribik. Di awanan. Edi ewan pagbiagtan. Awanan na. Ultimo milk tea. Santa na makagatang. Ay, nag-order ka pa iti milk tea. Anya, kurang pa'y day tayong inumam. Ay, kurang nga ron. Kaya't ko pa'y nga ron di kadaklan ang milk tea. Ay, nalakay, una ikat alok magdagiti agasawa ada Frederick kan Marites. Apay, nakita mi da, bakit? Nakitak ida, ije pagmi-milk tea an ije palengke. Kasla dala ampas. Awan la di kay bagbaga. Ampas nga. Kasano, nagdadakkel ti tiyanda. Nagbabasit ti sakada. Kan saanen ang makita ti tenged da. Gapo iti kinalokmeg da. Natarakin da nga ro na saya ata, bakit? Wana, syakto man lati mapan mang bisita kan ni Nanang ije balay da. Ay, nasaysayat pa'y bakit? Ay, kasla saan da ngamin akayat nga ipasyar ni Nanang dito balay. Kit pensyonada ni Nanang ko naman. Ay, day tamot nga ro ti pampanunutek, lakay. Saan da kanon nga agtrab-trabaho nga agasawa? Kayat na asawan, jay pensyon ni Nanang ti pagbibiyagan da. Ay, kaasimit ni Nanang, no kasta. Nanang, agriin kayo ditan. Di pagpalingkik akwarta.
Lukatan man lang day taridaw, anak ko. Madi nga mintirik nak, anak ko. Ay sus, adda virus yun nanang. Nay, apay nga umadayo ka. Iawat ko kan kati kwarta. Ay, da kaya tagsakit nanang. Aguray, taayabak ni Frederick, ta iso ti mangawat iti kwarta nga iti Joe. Frederick lakay. Napay, ayon nga iti kwarta, pagpaling kita. Ni nanang, agsaksakit. Adda virus na. Anya? Agoy uyo, kan saan na makabangon. Isos, narigat yung bakaran. Ay. Addan sapay sur ice na. Naglabaga dagiti mata na. Ha? Iso asikan ti mapan mangala iti kwarta kan kuana. Di mo pa ilain nalamoy. Mabutengak nga rod nga sakit. Kasano mangay, sakmot itatag sakay. Ay, di yun lakayatan ti umasidag. Di mi kaya ti makaran. Imbag ni manang mo maarinig. No kastoy nga agsakita. Asikaswan nak. Agamda kayo nga agasawa. Kabutang dakpayan nga sitgan. Di man dakdak amatan da dya amaribik na. Damag kong agsaksakit damot nga agpapamilya. Kaasi damot nga rod no kasta. Yipit yung ti kwarta ata ang kamagpalingki. Natanglaang ti kayat ko asidaan. Nanang, 2,000 titidyaw. Natanglaang duwa aribaw. Di kay agree rin. Nagdakkel ti pensyon nyaw. Di kay kadi agkurkuripot. Sagay sa taalityon ang manok ko naman. Ket, day tagayam ti kayat Agumata, kakaiso na nga da dito ni Nanang. Ha, ni nanang, Bayang palaang, makauray day ta. saan tamat anak kagatang itinateng akayat na? Ilutuam iti noodles. Kaya't na day sana napili. Ket, jay ngay nateng na. Yung kailibasan ng iti bulong ti marunggay ti takaruba. Naglaka solusyon! Hello? Hello manang Maribek. Ni Frederick tayo eh. Nasaya atay mawag ka. Umayak ko madita balayo inton Sabado. Ta umay ko bisitaan ni Nanang. Kumay mo ko ala rin ha. Taapay? Uyak nga uyak. Trangkasaw. Di na pa'y kaya timangan. Kaano pa'y? Hindi pa'y last week ah. Apay nga italaang nga imbagam kanya. Ay, umay kakigdain. Ta umay mo alaan. Ta mabutang kami nga umasidag kan kwa na. Lakay, inayadam lang agmaneho. Tamatagtag ni Nanang. Wan, bakit? Ay, Nanang, idiretso da ka ni Diyo ospital, ah? Ay, talaga nakapsutak. Binaybay anak mo't nga minta Frederick. Itid kayo nga itid iti kwarta kadakwada. Ngam ultimo agas yo, saan da agyanatang? Dawat damot nga min adawat. Idinapigsa kayo, saan da kayo nga ipasyar ijay balay. Ngam itatag sakit kayon, ipasublat da kayon kanya. Daytan sa laang mga kaming kwartayo, ti kaya daking ka Nanang. Anya lakit din nga ugali ti inanak ti kasta. Nakaruar ka nun ni nanang ije ospital, Frederick. Nakadamagam nga eh. Nakitak ije post ni manang Marivic. Okay, mabalit nga rodan nga alaan ano kasta. Ingkaalaan nun, tani, awan apulusan ti mausar dito balay. Nauma ako nga agsidsida iti kape kan asukar. Oh, dagiti agas kan bitamina aginatang ko, Nanang. Anya ngay mo't dayta. Gatas mo dayta. Tapno nabibiit ka apumigsa. Kan dagitoy mat tinapay. Ay na, maramanak mo't laang depensyon ko. Daytoy kat barya laang ti kwartam.
Saan ko akinisayan? Tadamot kwartami kan nilakay ko. Mangala kayo alat ta, no adda kayat yu agatangan. Ay, nanang, saan kami akas kada Frederick? Adan sa bisitam. Lang nanang tamapan ko kitaan. Ne, si Kamagayang Frederick. Umay ko kumalaan ni Nanang. Naimbagan kanugaya, may. Ay, ita, tanaimbagan. Alaan yon. Ngam idi agsaksakit. Kabutang nyo pa nga asit gan. Asino na ita bisita, Maribek? Ni Frederick, nanang. Inala na ka di dagiti gamit ko. Ibagam, no agsuble, alaan na dagiti badbadok, tadituya ko nga agyan. Oh, nanggag mo, Frederick? Ay, kas kayla ampas akom kumpet kan ni nanang. Ni Manang, may. Di na kam kadimot ikumpara iti ampas. Kan, anya ngay nga rod, pudnumet ti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Aday ta, napuno kun ti amin a pagkargaan iti danom. Ay, nabanugak a talaga. Venus, anak. Oh, Nanang, good morning. Sinapsapay man ti manlatew. Uwan, anak ko. To umay ko ibaga tinasao kanyak ni Doña Nita. Amapan ka kanu ita iji balayda. Taagdalus ka iji balayda. Tada sumangpet a bisita da. Ha? Nagsaya at ananang. Imbag lang ay gatang mi iti bagas ti tangdan ka. Aguray ka. Si kakaditi nagsaksak do. O nanang, pinunok amin a pagkargaan iti danom. Apay, ti asawam ngay ngagsak do. Nakaturo pa'y lang nanang. Anya? Ay, una yun aya anak ko. Anya lakit din aya ti asawam. Imbis nga iso ti agsakdo, ngam si kamutan nga asawa na ti agsakdo. Ay, jak kayat ti ma-stress nanang. Iso asyaklatan. Makapungtutak laang no ibaon ko. Ngam di namat kayat. Anak. Ayos laang nanang. Alangarudan anak ko. Inkanto iji balay da Doña Nita, wan. Nanang. Hoy, Jojo. Agring kan dita. Sikan ti makamu kadagiti ubeng, Tainak agdalos ije balay da Doña Nita. Isopay titangdan ko ang maigatang iti bagas. Wan. Bumangon ka ditan. Tapakanim to dagiti ubeng. Anya tilinuto masida na ya. Noodles analaukan iti karabasa. Ikam iti sabaw ti kanan dagiti ubeng. Wanan. Wan. Nakon. Bumangon ka ditan, Jojo. Wan ka di. Ingkan. Sayang titangdan mo. Numalam. Igatang mo to adagos iti bagas kan sidan Tay karni kumamat. Wunan! Innakaon, takababain kini Doña Nita, numaladawa. Nasabat ko ni Venus, nana. Kastaong na iti daras na. Di naman ko no sa dino ti papanan na. Ngam imisam lang. Kastaong na iti daras na. Mapanagdalos iti balay da Doña Nita, Impaayam ni Doña Nita. Amoyo, nana. Swerte ni Jojo nga asawa na. Gaputa naggagat ni Venus. Naagawa. Urayan niya trabaho. Basta kabailan na lakit di, sarkan na. Wan nga rod konsig. Kaasi jay anak ko. Taday talamat maturog ti aramidan ni lakay na. Wan nga rod na. Nagasat ka konsig. Gaputa saan asado ti asawam. Iso anapintas kalata. Maaywanam ti bagim. Ngam ni Venus ay di na pa'y masagay say ti buok na. Un anana, nagagat nila kay ko makitagad. Kan saan amaw-awanan iti trabaho? Ngamin, nagagat nga agsapol nung kastaan alpasan ti trabaho na. Ay, ngam ti manugang ko. Makapahay blood.
Anya lakit din ayan ni Jojo. Sadot, awan babain na. Saan ama siyan iti asawa na? Oh, wow! Nagsilong tinatar. Kasta ti kayat ko kan ka, Venus. Sana wardi-wardi ti trabaho. Nakababain mo't akada kayo, madam. Saysaya atik at talaga ti trabaho. Tapno maulit dakto manin apag trabaho. Puna, katintod bigat. Umay kan tumanan dito'y balay, taglaba ka. Sukatak dagiti kortina, tasukatak iti napimpintas. Kababain ngamin kadagiti sangailik asumangpat, nudaan dagiti kortina. Sige, madam. Sa paot to ti umay aglaba inton bigat. Alang nga rod, tay nakalaan titangdan mo. Kanwan kayam, ada grocery sa parakan ka. Inkabil ko niti supot, bagkatam tulakan no agawid ka. Ay nagyaman ak naunay, madam. Agigidan tayon amangan nanang. Imunan dagiti anak may. Mangantayon, Na. Inkabil mo sa amin ng tisidaan dita platom, Jojo. mabisina kami nanang. Alam nanang, makiinno na kan dita si daon. Nuboy-buya latan. Talaga ang maibusan ka. Ay, anya lakit din aya. Nagpusko ultiro pa na. Mangan kayo mo nanang. No, diyo kaya timangan. Sida kung ti sidayo. Ibukbukon iti platok. Wag jujaw. Impak bumbitan dita platom ti si daon ko maninanang. Di nangarod kaya't di sidayak. Sayang nga ito. Bay amon, Venus. Mala, itid mo nagraman dita si daam, Venus. Ipakan mo dita asom. Ha? Ha? Jak amo no aso. Wano baboy ta asawang Venus. Pwe! Puskol ropa! Ay na, apalayan. Talaga ang makapahay blood jay anak mo. Awan babain na. Nagpuskol ti ropa na. Awan babain na. Pwe! Na. Aguray ka man na balayan. Sana siyak tiyong tama. Sana siyak ni Jojo. Ing kabagbaga jay anak mo asadot. Turuog lang aruden. Sadot pay. Rawot pay. Ultimo si daan kumani bakit na? Si daan nan? Ha? Di lama asyan iti asawa na. Kwa, abalayan. Ing kabagbagaan di anak mo, abalayan! Nagpuskol, tirupa na! Nagmayat ka ti uuldagam dito'y salas yo, Jojo. Idinto tagbalbalsig di asawam. Bayan nyo jakmat imbaga ngagbalsig. Wen tadi namot maurayan ngagbalsig ka. Bayan yun, kastam ka dilatan, Jojo. Talaga ka di asadot ka? Di ka mangrik na? Agbalbalsig ti asawam, ngem adda ka ditoy anakauldag? Na. Nakaturog mat gaya man to'y sir-sermonak. Ay, anya lakit din na ito'y atao aya. Mangibabain. Ay, payman. Inakman iti kusina da. Tamangalaak iti pangriing kaw, tapno agriing ti loko. Na, talagang agur-urok ti loko. Payman, bating-tingak man itinapig sa to'y kalib ti kaldero. Tayman, aglinya tayo na. Tayman. Tatang? Loko! Kunak no di ka pa'y lagreng, ta ito pagkukuman to'y kalab ti kaldero di tarupam. Nagtagtagay na ba, ngagis eskwela kami kampay day. Kat binatingting dan tibel, tatay man. Tagayam, ba't batingtingin nyo day ta kalab ti kaldero? Sapay nakapigpig sa. Mala, yung kasublatan ni bakit mo ngagbalsay. Masadudak, maturog ang laangan. Ay, di ka mangibabain. Taamang danuga tangangam. Bayan nyo kadilatan ngagbalsig ni Venus, tatang. Total, kabalan namat. Maturog akit di.
panawan ka man langan. Ta mga nuan niya pa'y ti maramid kukan ka, kat makabasulak pa'y. Ay, agyama na. Nakabalsiga ka. Ibunag kulaangan ijay kusina, may. Venus? Oh, kunseng. Sika mo gayam dayta. Anya tigam mo. Umay kapatiguan iti tinola. Ado tinaluto, tadakkel amanog dyan pinarti nila kay ko. Isa analagit ka apatiguan. Ala, nakababain mo't kunseng. Anya lakit din aya, para day talaang mat. Oh, atoy. Ay naagyaman na karod kunseng. Imbagkan ka, kunseng. Tanapintas kalat na. Awan nga min parikot mo. Asino kumamot ti tao adi agparikot aya? Imbag ka pa'y. Nakarelax ka kanayon. Ngam siya, trabaho kami. Ultimo agbalsig, trabaho pa'y. Ala agan anos ka. Tani Jojo mo ti kinayat mo. Ala, ingkakit maanan. Tas si daam day ta impadigok. Di mon ik-ikan nila kay mo. Marwam. Kaasimat na jak ikan. Makonsensya ak mat konseng. Pagbingbingayan milat ta Ay, nasaya at kalata iti asawam, Venus. Mangantan lakay. Pinakan kong dagito umpeng. Iso amangan tamutal. Si daan tayo day ta impadigo ni konseng. Ay na, nagsayatan. Inaldaw ko mga dagpadigo. Nan, taikakman iti sida entoy platok. Oh ha, at ita. Mangantan. Nay, apay ngay. Inkabil mo man amin nandita platong ti sidaan. Anya ngay ti para kanyak. Ay, labay munta sa bawa. Anya? Talaga nga awan asim kanyak ng asawa man niya. Anay ko, intuktuk mo matanday ta malukong iti ulok. Pumanaw kan dito'y balay! Agsublikan kini tatang mau! Pumanaw kan! Anya tiga po, pinapanaw na ka ti asawam? Iko imbukbuk ko nga minti si Dani ti platok tatang. Kat sabaw laang tinatda. Pagamuan ta nagungatan. Idinto ta... Di ka nagrason. Tamuklatan ti kapuna. Tatang. Hoy, Jojo. Jak konsintian ti kinasadot mo. Iso atap no agsayaat ka. Aggagit ka. Nasaya at matno pinapanaw mo ti asawam. Awan matla sirbina. Isupay apakpakanam. Nanang, Isumat lang adi agtrabaho. Oh, di nasaysaya at laangan nga agnaut ijibalay ni tatang na. nanang, jak kayatin nga agsubli ni Jojo dito'y balay. Nagpatinggan ti kinaanos ko kankwana, nanang. Bayam laang ti asawam. Tabareng makaamires. Ay, nagsakit tila bayag ko. Tatang. Anya kay matan. Maturog ti tao. Ba't bating-tingam kit din ti kalutikal ti raw. Aging gaturog ka. Kastoy ti aramidakan ka. Oh, gusto tatang. Gusto. Makatidirang. Hoy, Jojo. Ingka makitagad. Agaw-awat dala kay baste iti purdiyain da iti kardenda. Agabyon ka naw. Wano, depende iti tulagan yaw. Tamabalin ba it a kontrata? Kawan tatang. Ala, ingkan. Tamakitulag ka. Kat mabalin mo pa yan ti mangrugay. Inton bigat ton tatang. Awan matla aramidam dito'y balayaw. Iso nga ingkan. No bigat tong arudan tatang. Ay na, Venus. Nakasaritak tay karuba ni katugangam. Kat, makitkita da kano ni Jojo. Ang kanayon ang nakaturog iti indayon iti paraangan da. Ay, talaga asadot ti asawam. Mas daawa kay iti katugangam. Tabaybayan na latan akas jay ti anak na. Nanang, Iso adi mo itulok nga agsubli dito'y balayo ti asawam. Takitaam man. Dakkel agin awam idi pinapanaw mo ti asawam. Ta ultimo mangaywan kadagiti anak yo. Di na pa'y paramid, pasadot lakat nga rod. nanang. Ay,
Awan babain na talaga. Anya kayo kiti na yata tang. Huson, di yun bating-tingin tigal di raw. Makatitilang. Hoy, sadot alalaki. Pumanaw kan dito'y balay ko, salbag ka. Ha? Duangal daw tinapalabas. Ngem di ka pa'y lama panagabyawn. Sa akong tinapan nakitulag nga agabyon kay Garden nila kay Baste. Ngem gapo tadida ka mauray, impa kontrata dan iti sa balay. Kat, anyan ko ma? Sadot ka! Ala, pumanaw kan dito'y balay. Tadyak kaya napakpakanan tikaskin ka sa daut. Panaw! Nagsakit tilapayag ko. Di yung iba ito kitilapayag ko tabat bating-tingin yung akalob ti kaldero. Isurot kulat na kan ka na ito'y abating-tingin aging gaadi karumwan dito'y balay. Venus, pangasim. Agsubliang dito'y balay. Tadyak maanusan ti bating-tingin ni tatang. Bating-tingin na ti kalab ti kaldero. Sana ibatog itilapayag ko. Danuwag ko ma. Ngamamakmot ngamin. Ay, anya lakit din da ito at tao aya. Venus, bakit? Mabisinak. Mga anak ko ma. Jak pa'y nakalutaw. Ken awan makan aparaken ka dito'y balay. Ken jak kayat ngagsubli ka dito'y. Jak kayat apakpakanan tikasken ka sa daut. Awan serbim ataaw. Puskul rupa. Bakit? Makasublikan tula ang dito'y balay. No addan ton ornong mo anawadwad a kwarta. Maawatam. Ngam no awan. Ha? Di mo namnamaan ang makasubli ka dito'y balay. Bakit? Ala, ingkan Jojo. Tasaan ka ang maawat dito'y balay. Nagpatinggan di kinaanos ko kanta. Anya laki din aya. No, adaan ka ngaminan iti pamilya. Ay ket aggaget kamot na. Tapno saan ka agbisain ti pamilya. Tauray na kurapay lang ti adda panagbiag. Basta tinulong ti agasawa para iti pamilya na. Ay ket naragsak dalata. Anya laki din. Ala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinaulwan. Bating-ting! Dito'y drama tayo, Anya Laki Day. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay. Anya Laki Day. Tinyaw, nakaidasara ko niti kanan tayaw. Umuna kayo namangan, ami bakit? Busy ni tatang iti cellphone na, nanang. Na! Gapulang iti dayta a cellphone. San ka namangan? Anya lang unay ayaw ti pakakumikumam dita cellphone mo, si Katonyo. Anya lakit din ti asawa kaya. Masapol sa ludsudan na ti amin. Ala, umuna takid din amangan, lani anak ko. Kitaam ni tatang, nanang. Umis-isam manan. Hay, talagaan na adik ni tatang mo iti cellphone, lani anak ko. Anya ko mga iti nakaadikan na. Ay, jaka mo anak ko. Jaka mo, no kasano nga usaran ti touchscreen a cellphone na. No ngay alaan ta ti cellphone. Tapno maamuan ta, na anya ti aramidan na, nanang. Kasano ko mga alaan ta? Di nanto pa'y ibate. Kanayon nga itugot na ti cellphone nga uray agdigaw. Uy, mayat tiisem mo ita, pare Tunyaw. Adda manen amok a chicks iti Facebook, pare Rolando. Nag-sexy ka. Ay, no kasta. Adda manen chicks mo, paray. Anya lakit din na ya, pare. Adda manen Luningning ti Facebook name na. O masidig ka, pare. Taipakitak ti ladawan na ka. Kita pare. Ay, unyag pa iso paray. Sapay nagpudaw iti dayta alatawan. Adda pa'y kita detoy. Nakatupis lang si ka. Wow, pare Tunyaw. Ay na,
Nakatsamba ka manin ako na akon kahit. Sakpay lang aminti ko ng pare. Ludak lang iti 20, wenno 50. Mangisenda na dagos iti ladawan na pare. Agam, apay ngay paray. Haflaang matiro pa na iti dayta aladawan. Wana, taba inti lang ti inload ko kan kuana. No 100 matilod ko, whole body mat a picture ti isend na pare. Ay na. Ay, wow. Ay, parito niya. Rumarak bit, ami bakit? Sa di naman ti papanam to nyo, lakay. Mapanak lang aglod iti tersina ni Kumarim Asabina. Kat no kalulod mo lang, idi kalman. Naibos nga roden. Anya lakit din. Makadkadlawa ko na to nyo. Inal daw ngagpapalod ka. Anya nga ruti kayat mo? Arak ti pangigatangak iti kwartak? Ah? Ay, ko. Nasaysaya at latta di kanayon nga agludak. Ngamtay kanayon na mabarte ka. Ang gawid kan to adagos, ha? Wen, danag mo na ya. Agawid ak tumatla dagos. Iti tersina lang mat ni Mari Sabina ti papanak. Umayak man aglod Mari Sabina. Mano ti i-load mo, pare? 150, Mare. Regular? Una, regular 150. Adto iti number aludam. Day tamat a number di impaload mo idi kalman pare Tonyo. Asino nga min aya day takanayon mo aludan? Anya lakit din ta sa ludsuden na pailaang, mate. Di ka madanagan. May anak iti cash. Saan ko nga utangan? Adto iti bayad ko. Ano samlanga? Tabarbarya day ta. Nasaya at kit di tapno adda pagsuklik. Apay nga eh. Kasla limag-an to'y alkansyak lanay. Ay, jak mo nanang. Amangan mat no kinisayam. Anya lakit din ni nanang aya. Tasyak pay lang matipabasulan na. An-ano ko maday ta alkansyam ngay. Kat adamot bukod ko akwarta. Ni tatang ti saludsuden nyo Awan mo't pangalaan na iti kwarta na. Ngam inal daw nga agpalod iti tersina ni Auntie Sabina. Ay, wanan niya. Saan lang nga day tananang? Nakitak nga adotin bulsa na barbarya di na minsan ngal daw. Amangan mo't no dita alkansyam tinangalaan na. Anay ko, apay sinipat na kay. Asino tinangibaga kisayam ti kwarta nga inkargak iti alkansyak, Tonyo? Awan ti amok may papan iti deta, ami. Saan mo mat ngayon bagbaga kanya nga iti sirok gayam ti kama tinang idulinam iti alkansyam? Anya ti kunam, Tonyo? Ha? Ay, lawan kon. Apay adi ka sumungbat? No saan asi ka tinangala? Kasano nga rod amwam nga iti sirok ti kamata tinangidulinak iti kwarta? Anya laki... No kawan no saan? Bakit? Ibabam day tabunang mo. Mga no matagbatnak. Pangasim bakit? Maysa! Dua! Wow! Agpudno akon bakit? Pudno asak tinangalay ti kwartam. Pinaglod ko bakit? Napanan ti panunot mo, Tonyo? Awan lang arudan ti makukwartata? Agsaysayang ka lang iti kwarta, gapo iti dayta, loud! Maminsan pa'y, Tonyaw! Kita am ni tatang nanang. Nakaisam manin anak katugaw iti puon ti mangga. Anya nga tangay ti isuman na iti cellphone na. Kasla makilkilig pa'y. Amangan mat na dadakas nga aramidan nan. Ay, amangan no damot sa bali akachat-chat na. Dayta cellphone na ti kanayon nga igam na. Saan pa yan at tumulong dito'y balay? Anya nga ro ti plano yun, nanang. Adda na panunot ko nga aramidan tala ni anak ko. Kita no makapag-cellphone pa lang ni tatang mo. Anya dayta? Sa dino tinang ikargaan ni tatang mo iti charger ti cellphone na. Ada iti salas, nanang. Mapan mo nga rod alaan ta ilamang ta. Kita man laang. Abay ngay, awan mo ti charger ko. Dito'y lang ba't tinang idiswak iti agsapa? Sapay lubat ti cellphone ko. Kachat ko pa niluningning ko. Anya ti sapsapulam to nyo.
Ay, Ami, bakit? Nakita mo ka di charger to'y touchscreen na cellphone ko? Kakamukan ka. Awan mo tinakit kita. Sa dino ngamin tinangidiswam aya. Dito'y lamisaan, dito'y salas tinang idiswak itay. Ay kat kita ang dita ah. Itay pa sapsapo, lagam saan ko mo na makita. Ay na amangan no intarayon ati utot. Anya? Ay, sana mabalin na mapukaw da a charger. Jak agbiag no sa anak ng cellphone, bakit? Sa dino tayo anti-chinelas ko. Sa dino manen ay ati papanam. Mapanak iti ayan ni pare Rolando. Inak bumulod iti charger na. Nay, nagkakamat pa rito niyaw. Anya ti masapol mo? Mabalin ti makiusar iti charger mo, pare Rolando. Kay, adamot ti charger mo pare. Mapukpukaw nga rod, pare. Alam na, pabuludan nak. Sapay kachat ko ni Lulingning, my loves. Amang ano saanan amang isend iti ladawan na. No nabayag asaan nag-reply. Naadik kamutan iti Facebook pare. Ay, sobra, pare. Makitak lang dagiti sexy aladawan ni Lulingning, my loves. Mabsuga kon. Dakkel samot tin tinagastos mo para gankwa na pare. Anya lakit din, pare Rolando. Dakkelan tinagastos ko iti load. Namsa na bale? Tas sulit mo. Ala na, pare. Pabuludan ako na iti charger mo. Agawam ti ag-CR parito niyaw. Adda chat ni Luningning mo pare. Basaan man no anya ti bagbagana, pare. No'y manugot ka din amang isin iti video ng agsalsala. Mabit lang tabasag ti chat na pare. Ahap. Lay, Tagalog pa igayang parito niyaw. Alay, dumgag ka nga rod tabasag pare. Magsisend ako ng video sayaw. Pero, ipangako mo na magbibigay ka ng pera, ha? Isisend ko ang address kong saan tayo magkikita. Magdala ka ng pera. Ako na ang bahala sa video. Hehehe. Sigurado akong matutuwa ka sa gagawin ko. Tunay, my loves. Hehehe. Kasta, tichat na paray. Dapat hihihi na. Kitagman, pare. Anya laki din aya takaslasaan ka amamati kanyak paray. Hehehe. Anya nga iti amok. Amangan nurabrabagan naklaeng. Saanot pare? Saan ko nga ugali ti kasta? Ay, nasa wakas. Adamot tanti agas dagiti matak. Ay, di mo ibaga amang tid kay ti kwarta para lang iti video ng agsalsala paray. Well, aramidak na ita, pare Rolando. No idi katladawan na lang ti sesend na. Ita, adamot tanti video na. Adda pa ti bonus na amit up, pare. Naimbaglaan ta pinabuludan nak ni pare Rolando iti charger. Day talat ta cellphone mo manan, ti sangsangwom dita si kato nyo. Anya ngay nga ruti kayat mo. Mapanak makiin-inom kadagiti kumparek. Nasaysaya at latta makitkita nak dito'y balay, ami. Adamang nga rod pangibaunakan ka. Sa di namanan? Ingkabayadan ti silaw tayo, kan agpalingki kamutan. Nasaysaya atan ti kasta, ngamtay agmalmalam nga cellphone ka. Anya lakit din ni ami. Anya lakit din ni Ami. Mutoy nga ron ti kwarta. Siya kundi makamu amang bayad iti silaw tayo, kaya nagpalingke. Oh, atoy, gatangam amin dagiti nakalista dita. Siguradom akumpleto ti gatangam. Nalawag ka de, Tonyo? Anya lakit din na ya. No siyak ti agpalingke, sigurado a kumpleto ti gatangal. 3,000 to intad ni ami kanyak. Mabalinan da ito, uy. Teksak adagos ni Luningning. Tay pakamuken kwa na, mabalinin nga agsabat kami. Nay, si kamat ti masabat ko dito'y dalan parito niyaw. Sa dino nga iti papanamparay. Agpailiak pare Rolando. Agsabat kami kiniluningning ko jaili. Ay, kitam lang paray, ang mga numaamuan ni Mari Amay, kat mairaman nagtupay, iti kalukwam. Anya lakit din na ya. Basta agtal na kalaang.
Di mo mat ngamin ipadlaw ang adam mo. Tapno saan ka may ramraman. Ay unay kalaki din aya pariton niyaw. Para lang iti babae, agsaysayang kay ti kwarta. Kasi tinagunakan kay di, sexy kan na po daw a babae ti agas dagiti matak. Mariknak ngamin kat kumapsot ti panagkitak no awan ti makita ka sexy aladawan ti babae. When no sexy a video. Sa dino ti papana ang parito nyo. Mayat mo ti pormam Sana mabali na mama ni Mari Sabina. Nga da kasin narak ko'y jaili. Parito nyo, di ka matan sumungbat. Kitkitaan nak matlatan na kasta. Sa dino ti papanam ko nak. Anya lagi din na ya, Mari Sabina. Lakwan nakman kidi iti pumada no adda. Mano a pumada ti kasapulam? May salaang, Maray. Sika, mate. Oh, ti bayad mo ngay. Agbayad ang matkat. At iti 50. Keep the change, Maray. Nay, apeng naglalaw ka, Mariamay. Rabiin. Irwar mo ti asawa. Ha? Ay. Awan nito nyo di ti balay may, Maray. Nagpailay. No kasta. Ha? Agsagana day di at tao kanyak. Ay, aday bagakan ka, Maray. Di mo ibagbagakan ko na. Asyak tinangidanon kan ka. Adaluning iti biyag ti asawa, Maray. Anya. Pudno gayam ti atap ko nga adda ka tsatsat ti asawak. Ay, Maray. Kanayon na pengarod aludan ti kachat na. Kasukat dagiti sexy aladawan ti video na, Maray. Amangan mat no mangrabrabak ka lang, si Carolan daw. Dayta ti pudno, Maray. Mahilig ni pariton yaw iti chicks. Ta isukano ti agas ti mata na, Maray. Pariton yaw. Apay akas na ti lagam. Awan mo tanji branded na pantalon kan jacket mo. Agraman sapatos mo. Awanan paray. Ay, kunaklaki din no nakaawid kan. Tanay, rabi mo tan. Pati cellphone ko. Inaladan pare. Anya. Ay, kunakman no at dati meet up yaw kini luning na Wen pare. Excited ak pa nga raud. Tadan tumat ti maisave a sexy a video ni luningning iti cellphone ko. Ngamawan gayam pare. Ay, no kasta. Sa bali ataw, ti kasinarak mo, paray? Uwan pare. Saan mat ani luningning ti kachat ko? Lalaki mat gayam. Ay, sos, ay, nalpas kan, paray. Nabiktima ka, ti scammer. Ang adumat ti incessant ni luningning aladawan na kanya pare. Amangan mat no san apod no aladawan ti kachat now. Amangan no nagusar lang iti siksi aladawan dagiti babae. Tapno pagkwartaan na ka, paray. Awan ka di pala nito nyo, tatang. Awan pa'y may anak ka. Sa dino tinang ibaunam kinkwa na ay Agsagana kanyak day at tao. Anya laki din to'y anak ko ay Di ka agungit adagos Ang mga nung na-traffic dalaan. Unuan niya. Saan, tatang? Naggapuak iti ayan ni kumpare Rolando. Kat positive. Anya ti positive anak ka. Positive. Ngadda sa bali a babae nito nyo. Ay, yan niya laki. Day to ang mapaspasamak aya. Naimbag man tanalagip mo pa'y tinagawin, Tonyo. Anya laki din to'y asawa kaya. Urayan niya ti mapaspasamak. Agawid aklat ta. Kat, sa dino ta ayan nagitim pagatangkukan ka, ha? Kuha bakit? Anya akwa? Naiskamak? Ulbod! Ti kunam kit day! Intad mo iti babaeng ti kwarta pagbayad kan pagpalingkim kuma! Ay no, Tonyo! Ay no! Pudno ti bagbagak. Naiskamak. Ha? No saan kumaaday tahilig mo iti chicks timpang pangrunam? Saan kuma napasamak ti kastakan ka? Pati cellphone mo awanan! Inaladan! Day tati ganabam, Tonya! Ala, dagito'y gamit mo, tapumanaw kan! Di nagpapanawan na bakit? Awan ti amo ka papanak. Luningning gayam, ha? Ha? Ita nga ipakitam, ti kinalaing mo, Tonya. Kita lang, no may nakatulungan, day ta aluningning bang!
Anya laki din aya. Kamalingamay, tinaramid mo, tunyaw. Yan tangay, ada asawa mo, liklikam ko madagita apanag, damangan mo intun sumarunaw, saan lang akasta, di mapasamak kin ka. Mala, ikarigatam tiyag balbalew, kan aramidam ti amay, tapno mapakawan na ka, di bakit mo. Anya laki din. Mala, papagayam. Ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag nga intay pinaulwan. Iska! Dito'y drama tayo, ang lalaki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ni Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.